Dobar dan, ja sam Akiko. Danas ću spremati paradajz džamu. Obično koristim 3 do 5 kg voća ili povrća za džamu. Oljuštite kođu, onda isecite debljine oko 3 cm. Izmjerite težinu i dodajte 40% šećera i limun. Počnite od najviše temperature i često skidajte penu. Poslije 30 minuta blenderom ustinim komade paradajza i smanjite temperaturu na pola. Ponovo skidam penu. Danas sam kuvala oko 1 sat, ali ako volite gušću džamu, možete kuvati malo duže. I ako je povrće, paradajz džamu je voćnog ukusa, kao jagoda. Nadam se da ćete probati i otkriti to i sami. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.